Bishramganj tinai Nagar Panchayat jengmano tinai je case filing laimani apni details update na bagise sungtini oro asu khayo ke norodoto saimano 23rd usukango hearing mani sini case no sung case filing khlaikya 16 tarikh 16 February abon porengke 23 tarikh poro sungno hearing date dekha क्या हियरिंग गो अबनन सानन थांगो सिनी आज सिनी केस अबो ननो क्लियर खाजन बगायनाय सं अरमा फायदिनी तांके नर कन्फ्यूजन दंबाय थाना आं पुइला हामबाय नाम सुंगो सिनी जे केस फाइलिंग क्लाइनेट सिनी एडवोकेट बरंगनां राहुल देवर्मा बिनी टीम नो से हामबाय मारो बर कम समय फानो बर अनेक एफर्ट्स खालायनाय ड्राफ्ट खालायनाय बर हाई कोर्ट जरा तलांखा और बगने बर टीम नो बेलेखना हामबाय दो ताई सुप्रीम कोर्ट इंगिने फायनाय सिनी एडवोकेट राणा बुश्रा सन्दीप बनो बेलेखना हामबाय दो बो बेलेखना एक्सपर्ट इंटेलिजेंट बो बेलेखना काहाम के नर्थ थाइचुंगस ब्रीफ खाना खाना सिनी एडवोकेट सिन बरंगना बाबन बोजे साइक नारमनी नरा पर डिटेल्स खाना खाना के अबनो आंगवा जागाओ बराय बाखानो बिसिंगा हाबजा आं बेबा खानाय दंगो बर आरो आर्गुमेन्ट इंलायमानि डिबेट इंमानि आरो सिनिके 2 नम्बर क्लाइका केस 2 नम्बर पुला बंका 1 नम्बर होंगे बुनि तंगनि बर पाइथंका ओंखायनो सिनि फाइका आं मननो साना मुसुंगो सिनि सुप्रीम कोर्टनि जे सन्दीप राणा साहब जे फाइ क्लाइका बो काउंटर काहाम नो क्लाइका 100-150 पेज नो काहाम के आरो चैलेंज लाइनानि स्टार्ट नि सिमिं लास्ट जरा पेज टू पेज चीफ जस्टिस बाइबो काहम केनो आर्गुमेंट खलाइया रेस्पॉन्ड रखा जवाब रखा उनके जवाब रते थाजुसिनी एडवोकेट बो साइ खना रखा गबांमानि सुटुनाय बबाय आर्गुमेंट लाइया लास्ट पथे मैप नो तुइनाय सौख्या मैप नि पॉइंट होके जेतु बर मैप लीगल मैप खुनुमानि ने बागैसे सिनी 6 तारिख डिमार्केशन मानियाबा पॉइंट बो सिनी ड्राफ्ट दंगाबा ड्राफ्ट सकायफ्रो होंगेनो सिनी चीफ जस्टिस संगसंका बट जज संगसंका बरंगी मैप जदि न लीगली अब इंया हंके नरो आरटीआई देखलाइया हंके सं आरटीआई तो खलाइजागलिया कारण कोर्ट थांनांके अब गवर्नमेंट कुशन खलाइनाय yang buskango election bo kasui tongo sing short duration no mohai khlaine sing gabama sin draft khlaine mat thangka gaun baginai bo sumno hapino sini positive no sini case no kono dino bo dismiss bo khaya reject bo khlaya bo sini favoran tongo reject khlaikan ke sengtai cha thangmangla khamu dismiss khake bo sengtai ke thangmangla khamu abun baginai judge bo sini fewarano nginai bo sungno sapika advice rika dino RTI khlainai copy to hain haitai sa phajidi oke sung abun bagi sanam sungo ta mok saka dodin man left kha manya hangka phaidi sung norang mono nai positive no bo respond rika oke abun bagi na sini public rok no mono sanam sungo ke bo khata thidi sini सिंह केस ताउबो गोथां ताउबो सलिदंगो जों जतखन पर्यन्त फाइनाल इंया सागजरा जों थांनाय आर आशा खालायो जज बसुङा आशा दङ नांगो पजिटिभ जों भिक्टरि इंनाय कोनो दिनाव खाता बायदि सिनि फाइनाल स्टेन्ड मनो जों दाइविसिया थांफिनाय नरक जतनो सुंनो हेल्प मा खालायनाय कारण नरक पाइसे जों फान सिनि हानो नाराङा थांतानि के जों जतनो फानसा खालायसे जों फाइट मा खालायनाय आवन बागैने जतनो नां रिक्वेस्ट नरक तियार दंबायदि
आसुन abono ang sanam songo sini je tabo social media o je sorry like tong mani obo hairo sayano klayo tamni hunmale sungbai sung mohai klai focus klai nai sklai mana abang delai no sada dia sungbai sung ke thau si sung khanya nango aun bagai nai ang sanai je sini advocate borong nang baskor je samani effective punai abang kaisa ang mane gothok jagi angka karon aro present anggo tongo bisingo ang pura khanai tongo arani borong argument debate ke ar kono defective kroi tam kheba aro document se post hanle RTI se nor tangi klaya abosi kono okay aro ase kono defective kroi bebang point to point sini advocate rahul boklajak no kaham no debate choli khable 40 থেকে 45 মিনিট ডিবেট চলে না আবো কমিয়া সিনি সুপ্রিম কোর্ট নে উকিল বো কাহাম কেন বনা কাউন্টার ফ্লাইয়া আর আপনি প্রুফ কে তাং সাইমান না জি সিনচাই যে কেস চলি মানে এক নাম্বার যে কেস আর যে তংমানি বড় তো 10 থেকে 15 মিনিট শুনছে বরং জাজ বঙ্গ টাইম লিয়া বরং দাতিনো পাইদি নাই ক্লোজ ফ্লাইডি রাখা বাসাই খনবাকিয়া আপন পরে সিনি নাম্বার ফাইকা 2 নাম্বার Semua to 40 থেকে 45 মিনিট argument solimani sin thani sini draft ka ni bagani bobo reply mar khable asuk somay nang khabla abon bagana ang asa khlayo sini o case sang judi nai sang hopefully second time sang thanai sini stand abono sang judi khanai ke bo khata thidi ke asunang sanam sulo jetai hitam sanai tako bukro noro khata thili ang mano repeat khai sanam sungo song dakti khlaisi dakti ma thanai noro joton tiar tongbaidi song kuni dino sini hano borongo hake regla song khasi sina nangnai song thamsa senga nangnai nungmai ne wala lai tong thangke mo belai khema sini bagai mo loss great loss sini bagai nai mobile khulo kangke aing wala ja bolai ja songbai song gai yang hake bo ke sini kuno ekta in roman script na talang khabo aro bo songai sungno relai to ke abanang mahno no jotono man subbaidi sini uporwala isorba songotam na khailia da songotap situ kaham wan sumu bai songo teidul situ song joy situ sini how se songo be satu jagi to mo gale wan sujar ne ko abon bagi nai Bishramganj wo fight honor jotono saimano one subui nai sangma solibai sinai abonor jotono saimano asung sanam asune hambai na jotono ga puliano sang chini media team ro hambai maro o jaro sang cover khainai sang chini samung ro sang details pai sang pai man bagai sang media team ro hambai nai angam ke বিশেষ খাই o jaro sang जे सामुं खाई तो मानी आ जगह गोबांमा अमनो तैनाय गोबांमा कन्फ्यूजन बररकनि ओंगै तंगै मान अ जराव आबनो तैनाय बिसा ब्रीफ सानानि बागै आं फाइका ओ मीडियाव नंके चिनि जे थानाय 23 तारिख जे कोर्ट हियरिंग माने हाई कोर्ट हियरिंग माने अब जतनो नरक नुखना मीडियानि थ्रुतै ओके ओ हाई कोर्ट जे हियरिंग थ्रु जों डिटेल्स चिनि ओ जागाव जों सालायगा जों चिनि यांतिबो कक जों चिनि ओ जज नो साका ओके ओ माहायके सामानि याबलो जों आधा घंटा हाय मतन जों आरो गोबांमा काउंटर आबो चलिखा चिनि जज बाय ओके आबोनि परे सालायमान जों चिनि ओ जागाव माइके साका जज जे नंगरो काइसा आबो RTI फाइल खाइनाय जे 6 तारिखो नर डिमार्केशन खाइमानि 6 फेब्रुवारी वो आ फेब्रुवारी वो नर जतो साइमना आफरो डिमार्केशन बागै बुबाग्रा खाइमानि ते जतो डिमार्केशन बागै MLA MDC रो जतो तंगमानि आफरो जे बरो मेप फनुमानि
map जों साका abo authentic ya abo koroksa panchayat ni authority panchayat ni chairman bose sign seal tei soi ringnya abo no produce khaimani hingke ajaga abo जों authentic ya ni saka ga promo sajaka je nongtam authority tong je abo authentic ya ni sa ga mai ke salai kabang kok salai paimani pore bosao noro map no tu phaidi hingke जों साका map no to ain bagi जों application rekha 7 तारिख February go hingga application ni pura SDM साका je application remani apni reply borkha map chini ko gari ko map chini ko tawsa jora kare hingga bru chini judge साका je map gari hingke nor RTA file lekha kya RTA file khai nor bahke all jaga phaiman RTA file khai nor all jaga case file hai ke saka mo mane borok suno judge saka je norok o case no tawsak jora norok abu withdraw khai ke di RTA file khai RTA bor tam reply re a reply no tui nai norok case tesa fresh ke file khai di apru seng nai nai omono code sao je apru norok judi apni negative bor reply ro ka apru seng tong nai judi norong no reply relia apru ke bo seng norway bahasa bahasa nai code norway bahasa tong ni code positive sao apni bagi ojora chini bagi positive time je seng apni bagi RTA bo tini file khai ka RTA file khai ne seng apni 15 din ya ba 20 din pore apni reply mane apni pore seng tesa fresh ke abono tei tesa case no file khai jak pinai gobono tei kono confusion mani kare chini hasteni boro no sanai ge plus kabangma borong ni kabangma confusion hai tongi mano ojoro kabangma comment no ang logo je omoro chini o advocate o tam borok haime da ni kabangma borok sao hai kono ang ojoro sanamo sumo sing keno amia salai wi ojoro sing jotono unite ge thansake sing basawi sing samung khaini ni bagi se abo sini bakhao basara na o tabu keno tola khiklai sing kok salai wi kono hatred conspiracy sing khibi awi ro spread khai wi sing bahaki unite khai nei omono narak mai amono sing side to gi maka abo se kaham nai ni ang wan so go plus all je sing khai to mani omo ani personal interest ni bagi ang mok khaya o sing zot to khai to mani o team khai to mani omo zot to no sim ti prasar interest ni bagi chini entire chini 12 lakh chini ti prasa tongnai o ADC how tongnai ye hai ka be ADC ni bairo je tongi ti prasa ni bagi bomo kaise protection ni bagi sing fight khai tong abu ni bagi sing o jaga job to ni suba sunang abu bagi keno hamiata salai di keno hamia salai wi chingoro bahaki unite ke fight khai man abu sing man hatnai asemo sawi te job to ko details to mani chini oro da bor jo tongo bo ini site na nai okay je controversy hai khlainai je nor busi angi tong mani abona ang sanamu songo sini case no khlaika sini advocate borongna Rahul and team sung onekta sini bosongni advocate no naitu kha sung manlia ga Rahul and team borak sini obono bustango high court jora sogi anboi bona hambai robaya bini team no ke oro sini hearing ni je date soro sungmanka sini case number 2 tongo sini case number ka WPC 1152026 oro Sri Bising Dewarma and two others ngetai sini advocate ng bumurok tongbayo Mr. Busarana Santi Bapon Mrs. Yalti Dewarma Mr. Rahul Dewarma ngetai oro government ni ngai Razaka detail flajaka Mr. Bhaskar Dewarma bong ke state ni ngise bono nominate flaja ke obono sung clarity karena musungo ke borak je confusing tong laiman asun